Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingsma ka bami na police reserve. Klapan long ikipat ba nang siyang sinong jong ka sinong waing da kamtam kito ki basa hajan kani ka jaka pan ujor ki bor sinong ba sa UMLA bantu klar lem ya kani ka jing na kaliang UMLA ka not silong uba adal bod nang room halangkat ba DSP ba di pet kani ka jaka sa pulit ulang ba sinong ka sinong waing da ki dekat jaka committee sinong hne ka sngi klahir ba jengo hi kani ka jaka ba ka jinglit jengo klalap Pakidan kipan kana ki bakajabo klatu chikinala badina kani kadaw basami ka jingsma habakran bad kinok ta khubor na kaliang ba adal bot nang rum raithu bagajing ujor kipat ba nang song ya ka jingsma bad ka jingba ka ba ap na ka jingtwa ju ka khandaw kani ka bo jingma ya ki basyang ha kini ki kwata badru ya kipat ba ki basyang hajan kani ka jaka shusho na kaliang jong u uraithu ru ba ulamang pisa na kamta ban sinai kini kanala wat lak hapo ka jaka sarkar ndeke jing ka ba kipat ba ke kendu kalapan long ya u ban sim ya kini kasenjam Pendap ini ke joint inspection. Baki kani ka jaka kani kadi ka ba. Kadi ka joining you mo. Joining border jong ka reserve police buat ka window. Lah ta ba na ka pos kani deki po. Kaya di rumah syuah tiga ayam pun ka por ka ba inspection na pos ka por tiga empat sila pos ka thong. Di marketing long jong condition beli bani ka reserve police so depaleted mo bagi dilapidated mo yo balong very you balong from bad to worse tila lagi pet ya kani ka banta chuni ka kani ki kanal drainage kimdon kata ka proper plan kabla khata ka kadang ka jinglang ko ba kadang ka jing saan ki kero katu kani to ba lapan betain ka por tiba kani ka jingdon ka sabtitang ridon ki banta ki bai hapan nakaliang ka polis bakin can manage kung nung taban maintain lang ba kanong kita ini sounding jo window kabakta ya ka hakpor liur khamtam tiba kapor ka baki polite lesi ka bangla bandon kitu ki propo you mo nakabataban ban ini ki sanitation ti ko wi kalok bakong sandu kalong ba uling yuwan hang ni jaka kalong ba ka government po ka jelam jo home minister Joko home department boin subha ban sim khiai gani bangin sabu ya ka join na delegation badi rapasung jongka dobar sinong window ngin selip ni kendu bangin selip ban brief ki bro bangin scam by this time habri ni lai banai somna ide ban pendep yang ni ka kam ko bala benset bar khamtam ru ko blakta ya ka ni ka surrounding slam ba na du arjar pra ula sa pendek je hoi ni ki kendep por kadong gajing tua jong kero Citua cakro kadi kita bakim don ka drainage ka babiang ti kala yo kala bakan betai ka kero bar katuru hala sisnem kala sui kuntu kram da penkoi kram da construct kram da tei pat deka dia dia bukum na sim khiar le song le jong amali tina kaliang ka hold department la ile jong kamram ti bat ngit scam bakin da apat du ba ini ki existing building ki badon ka bala ban kata pat syakaban kolap sanonu ka singi kembali sih kalau jalan bagi nu di disaster ke balapan warna ini. Mau ke bagi nak bentuk nomor ngipek ini condition juga building ru kalau very insecure. Ke bangit scam ba lembah ni ke video ke ban pen ke ban pelong ye home minister bin soba bin pet bin ye but ke bagi ong dah tin nong way but seeing is believing bangit scam bin ye ba bin ngai ba bin lek ki ha ke bang akuar pen pau ni ke por artali ki scheme ke ba mengaku memang dia ngam dei jing sya pangan infringe siapa ka government department jing government department itself kadi macam responsible kinlay namar ba masutu ba
ni hap kan sim nak kerja ke klik ke join responsibility mo mga kumlong mikmat ru ba ni ki area ka hap konstituensi jonga wala ka dei ka government na property ru dei ka sengo ba ngidong kamban le ate earliest nomor ba kanung tapat iki marja marpat tiga ni ru la ru ka scheme jongka nala ka ba sipuan ani ka stretch ka bang approve po ka scheme ka bang aku aru banyo ka assurance ng go na ka especially the home department ya ki parti benta ki beli internal construction repairing kabanong ka proper ayu kan plan kanang ba kanong tapat ba ka kipor na wan ngin i ka jong security ni surrounding ini ki reserve resident but ya ani ka window mo ti ba yu scheme ri blarung ni nak tawan pen suk ik ti kinong lek na wan ki pasang ni kam tam po resident barong kami shortcut ini ri bangin sa pantray na himta paring ni por jong ka talang dengan scam lembang ni ka singi bungan joint inspection ngin siyo panay ka message ka bakliya sa government bangin salit ya ka joint inspection mangin scam go homeless ru unle la jong kamram hasyo penjaki ki ka basosi amarngam ko ru ba ken penboring ka borang ade we bentar jong ka government ru hawan ya da ka we pa kalenti tindai kam dei mga berngam andai ka sulong ba nangla ka ba nga berngam ya ka ban apat ya ta ka singi pa ka banjaki ki ka basni ki human life kantam kita ni kentir ko pasok macam ni kani ka jinge ka bla do lupa la bon lagi snap kemomentan ru arja pra ngila yai tho bat ha nakaliang ka department hi kumakalong kila le ya kuri bele kat ha ka level joki baki don ya ka bisa tenai kani ke jinglut ni kani ka babon kamaladon kam ban le kibor ki bahalor te ka basosi kalau mah gini snap la arsen kala tua hantai mak ladon ru ka jing klat arngot kibri tingim kwa bani i kum ba umatan MLA bani i kita ki jing sosi kinwan te nakaliang jungi ka syong ila tho te por bai long kiwi ki SP ru ila ya karen te bakhadu iwan kong lungwa daga baso buromi i dang don kum SP hang ni ila plek ila khod i la wan pe mador hi la tho sti ki bor ki bahalor ba i ba mo i IGP ba yang rai ru ila wan pe dari bat kila le sitom bat ila yo itu ka konro ante haneng bat kini ki drain kila sna nata plus bat kini ka filter kila dan marbu miswagi dan katang kamdon ke filter handai nga syukwa abat ajing mut hang ni bangi i bentar ngilaya pai ya gini kejing trai kejing sina lo kimdei ban syu em tu de bandon mano nu ban supervise bari ban pai ki technical person ke ban pai ke komisioner ka biang ne em maria kaju kin sina long kin repair ki sina tang dep ki misteri kimdei ki babiang kim sutu belum punya ki syu sendiri ki na pai yang ki building unyut umi de jing hangiet kalau kam internet mo ngi persyang mo kam tambah force te kali ke ba don dia ka discipline ke ba don dia ka cleanliness ayu mo kinya perkot ya compound ni jong kanyut sudah ti kani siapa ka kerok ngi lek ka balak ban pun ni kita salor ngimla ban ong bi complain bet te kali si tek la don ki ba ya kit kya kila ya penlek lai ti mentan dok ya penbet ba di DSP ba ini ya penkut lang hakan ika sautri bunyi ya penkut snok ban sawan te ngatrai kan ika benta ka bunyi la keren kimat ka jinglot ka babon kidan ki scheme ki bari banwan hasnong wa indo ngia sacrifice ya tu bukan late lang saya ni ka kendro kan ika resep polis ni sa curat nang ni nangi kadan arsin ki cap ka mentar ila le MLA bari mensuar ila le la sacrifice mo bari snai ko ro syatai ba tua ka tu da ka jebok sudah di sekoi pat ngasuka ban pau ni ba kibor ba halor kin pe bakadon ke jing kawang nyut kawang bitor man gidon kalintian ni po sa syare mohon ngiya ki kawang de bitor ki kawang de jabo jabain tu na jorong na jing khangit tengah semua ba kibor ki ba halor ki di ban pe ki di ban sim ka action ke borong so no de ka jabo ban bret sa sulap de bitor ban kani udang hang di si ki bret bitor ti tu ba sya bret ki la ai de FIR di riwi samna ke the mo isya kawang tu ni jorong ni tanga semua kita sim action tu ni appreciate kita ka kom sim sa action ni tes koi pat kalong imat kani ke problem mat kendang yesa tehni kembali lam ni hak executive committee bang la syang man ha tai yo ngilai rai bang nya kendo ya home minister marimat kani habania hak level hadu home minister kham bong su thu uni i la jong khmat kalong kumno kaman kumno kani ka jakah ni binduk tip sia ya kata ka situation ke belum ndai bang sia ot hari kelabu sia ka jingma hanon ko por ka don ka disaster ka ba impending disaster ka ba imawa tinggi saya penbaik tinggi community ba MLA mo kum wi nom khat jungi kum nom khat jing nang ni tengah semua ba insim ya kani ka benta ba in bu ka appointment
dekat bat dekat bat keyboard bahalo juga reserve polis dan kalian ka ini menginya kenduk yung home minister kan no sengi ko yung supply ko nang yang keempat kata yung home minister bo pediang ya kan ni na singin sa late na lapan baik kita tingin sa late bani ahi da kasitiba mo ka burom yung home minister di datang kali yung siu keren di pai kali wa ngikwa banyak kenduk yung kang manginduk yo dari ke jirap kali ka bo ma hak bo bu juma itu ki itu sa kendong ti ka bala banja kan ko no ke jingjah no ko na kham tam la di juruslam